Bafowethu uDr 2+2 ephendula ke uKing Bhaka Nzama. Siyazi ke bafowethu ukuthi ke lapha ke inkundleni zokuxhumana ke uBhaka ke uke wavela ke ekhasini lakhe lo Facebook ke wakhipha ke imfihlo noma ke amafile ke ka 2+2 ke lapha ke yebo bafowethu inyanga ke yakwamhlaba yalengana ke ithi ke ayikwazi ukukhuluma kakhulu kodwa ke kukhona ke esikushilo akubeke indlebe ke la kwisiqiniseko esemedia ke ngize nendaba bafowethu ake ngiqala nginibingelela abaqala ukungena kuleli khasi ke sanibonana ke bafowethu ngicela nje ngicindezele button ka subscribe ke nizibeke amathubeni amahle kakhulu thola amanye amavideo ke engizonenzela wona bafowethu ke u2+2 sevele wahlala phezulu kodaba ke waphendula ke uKing Bhaka ke lapha ke ufike wabhala ke lapha ke wathi ke la uBhaka ke waqala ngokukhehlelezi ke weza ke ngomabalengwe weza ke lapha ke nangaye ke uDr 3 second ke weza ke ngomzimba ukhalumalo wathi uBhaka ke ufana ke nentatheli ke elokhu nje ikhuluma ke izindaba zabantu wathi ke uyintatheli nje ephuphile efuna udumo lapha ke ngaye kusho ke u2+2 lapha ke wathi yena ke uyinyanga ke engakwazi ke ukukhuluma kakhulu ke lapha ke kodwa ke ukwazi ukwenza kusho ke njalo ke uyena ke u2+2 lapha ke uphinde waveza ke lapha ke wathi ke umuntu ke okholelwa ke kuyena ke ucela kholelwa kuyena ke kodwa ukholelwa ke kuBhaka ke akholelwe kuyena ke yena ke akaphuphile ke njengaye kusho u2+2 ke lapha ke inyanga ke eyaziwa ke ukuthi yakwamhlaba yalengana ke usigadla ke lapha ke elinye ke lamagama ke adume ngawo asazi ke bafowethu ukuthi yozala nkomo siyakhumbula ke bafowethu ke ukuthi ke le ndaba ke iyathronda kakhulu enkundleni zokuxhumana emva kokuba uBhaka ke ekhuze yena ke lapha ke u2+2 ethi akayeke ikeshi lapha ke umosha ke igama ke lobunyanga ke lokuthi ke ba create ke izinto ke bana MC kwacho ezingelona ke iqiniso lamazwi ke ayisho ke uKing Bhaka njengoba ke lapha isigadla ke senyanga ke 2+2 sesiphinde sabuya ke sazoyiphendulela ke ngalolu hlobo bafowethu ilezi ke sekuphathela zona la kwisiqiniseko semedia.